fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so kanu wahala jumede ena ebre asesamo so for muni aba 𝐀ccidént ena so mede ebebe so mahwefo ene etiefo na ewusiafo nipa ba kwan ya wo abawiase na ye nkwanhia mu na odinya wuwo ade so frata so fasa ase so na wufunu dan so chese da ye kwa kope wachi kra Benz so ye de wato ye ka mu ede wo kon so a ka wufunu dem so atimi asa kwa kwanya kwanhia na den na ekoso abusuafo ensem ababa to mapunu so eni o esewani ensese ye ka ede echo na me bo ho kakari ka po echire wi hwe said ayo one said your home esi adwiri wafa na ebebewura nsem no mu ede ene ubewie no na chese wano abaye nsu a enesa ni nyina mu so subscribe to your channel na ye efa ema ye mi adoma na one channel see the nya upload video bia wo so ubetimi anya notification na wetimi akire wadwe na wode wo nsem busan so wo fa ensem yi ho abetu edwa na ye abwura ensem no emu no na nsenta mu nya ne ntia na se betu edwa esem abranti a chese ukọ Zimbabwe memu a waji ni din ye pa enam se owo ni sika wowo edan a wasisiem nyoma wo ye edema ne fans ne nkrofo a wodo wo mo mekire ye nua be ma genius kadunguri adodo na enu ni sem Ginimbi ne ho asem na meken na abusuafo yenya nenti ye busumi ye emu be last week Sunday se nua be men wakohia ne nkwanhiewo a che se ni Rolls Royce na wode enam wone ne namfofo maya mienu na bema baako na che se wono ka ho na wo motina ka mu a ni gye o maje o mani nam se maya no na baako di na woda ne ho nkro ne ba no ti che se ni gye mu no o mu kofi no mo sa kwa kotoa wo mo ni gye esu ne no na che se Rolls Royce ka wo mo de ekọ overspeed na abrantie yi Ginimbi wode enti no ma che se kai divert ye kokobo eduamu ma chese womo ehwere womo kra enkwan na wono a ye na wotwika no ede na chese omutimi manage no na ka se ye wombe yi womo na omwo emu no sanse ye wando ombe yi womo no enu mu na chese eja eto ka enu mu na chese ehye jurube man kwa nkrofo miensan na womo ka Ginimbi ne ho no chese womo to anananom ewo ensie edu na nse bebeto oja ne koye arewotem enu mu na ntie bebeto eja empo sm bra womo na chese womo di ne na wotwe ne de keka ho ne yonku a wono susu ko ya wode ne ka kokko pie mu ewo honum de hu ye ne Ferrari omo ye nya ne ntie se ono susu no chese enwusi Africa ni mu ba adudo na susu se ebetimi aye eja e de betimi atom na ebinum nso hu ne se de bi we de overheating enti bia ano ebetimi abre asem eno krampo anso ha bra wo no na se bra wo free mu no na wa draft ne will ede ato wono ma chese wo kire mu a ewo behia se awo abusuafo ni bedi so na will ni mu na ko be sign on the 9th of November and I just wo wu year ahead of that time before wo ba be wo kwa na we di ka to ni fundaka ede esi wono ma se wo wu a yensie no na wo na be to abonten no abusuafo na wo kire ma ne ntade ni expensive clothes ni nyina de chese yenhye no dan ya wo si ye yefanye hotel cars a wo to expensive ones ni de keka hu nyina no chese wo monton na sika no wo mfama enyanka eni ewisia ensem way I chese anye Ghana for the and obi obeti asem ni bia no enya de sem etimi eto na so se na abrante ade bibi ha no ana se den na ekoso na abusuafo enya no nko saka se ne wo da no chese wo munye all white party sanfanye den enka no ho eno ne ade a ne kra epre ehwehwe na no na chese eno ada on the 14th remember sorry womo nhyehyeye se
wo mo kwa kope abrantie yi echi kura bia kwa ewo ye kura wo free mo ye bombosh hava atese wo mo bekon no na kwa kope ne kura bia ewo ho because e ho e na wo free atese ha e beka se ne kura ase ba bia wo free enti wo mo kwa kope ne kura brem na no na ye Mercedes Benz Hearse atese wo mo ede ni funu no da kana hwemo no no susu na kwantempon so atese no ekokohia ye car bia no susu wo no omo commercial mini bazaar wo mo friend local name sem kombi kokohia na atese ekokopim na enkwanhia esi ya enesa atese enyenyame ena efefie na atese enyenyame na nensa ebe mu a wa hwe krampa nanka ka no ebesa dane abutu bro ni beka se ebesa masote enesa na so nyame nse ebe mu enti no na atese scratches kakra bi ena wo mu enya ya enam se scratches ne ba ka no ho no Mercedes Benz Hearse no ho no ntin krampo no ma company no esade different ye car eba ye the same Mercedes Benz Hearse na bi foforo eba ya just omo eyi efru no efri car na enya nkwanhia no mu no de to foforo mansa na wo mo to aso de akwakopie mu ewo ye bom ye dombo shava just wo mbekwa kope ye nua bema no ye kra bre na abusuafo bra onko pe ne kura bie ewie ye just wo mo nso de ne ba fi na Ghana fo bi no meti nsem no mo se ada bi o nipa ba ko ube wato ofunda ka de esi wono 7 days uto ofunda ka si wo 7 days na wo hwere wo krankwa na ebie mu nsuso no sei na ekoso wo modwe ho a wo mo ente ase na busia wo man ko tie ensem no se de yi nua ba no etremu ekire no embra. We are covering also Ginimbi's funeral, the popular, the late Junior Skatungure. We are here with his Hearse, the one that he left Harare with, but sadly, they were just involved in a slight accident. Maybe my cameraman might just focus here to let the nation know what happened. Apparently, it was a commuter omnibus that hit Genius's Hearse. As you can see, there is a congestion. Say no odi two judge say car no scratches no odi ekre ya wo mu di ekre edikokopie mu ewo no ase na wo hwe nipa na asa abranti wo awasiso na wuwo dem mpo no se nka wo de wanya kwanhia ene ehun kro ne ba ne nsem atoto wo ekre ne wo bola wo de ato ekre krampo no anka da ye kwakosi okrampo ne nkeni kwan se yete mususem bi anase yete arahosem bi anase bibi boni bia na nso so ni woda no ena ye kote sa ensem we nyina ene enoma ekoso nyina den pa na emma wo bi endwene anase den ena ma wo bi ensusu se abrante yi wo join okota na se wo de no ekokowura enoma bi mu a enunti ena eje ne kra edi efri ne nsem abusuafo dan da abrante yi update de eba somo na new one na aba efa ni coffee na chese wo mu kwakosie no wo ne kura ase na eno nsusu ka ewo mu Mercedes Benz Hearse no ekokonya enkwanhia nyame ncha de scratches keke ena eba ka yihui ede na wo so betimi aka ede afon forward ntre ebre too much GH comment section e bi like videos na share all the social media platforms so betimi follow yen ye IG page too much GH_ midi ede ℂemetery dasene yebasane share too much GH. We did that Japan. A brave and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody GDB. Madam, I love you. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaac Ojampo. We between family the great tempo. Bring. One man come on here. Too much GH. Too much GH. Too much. Na me so me I'm on fire.